Kinshasa cyane Tshisekedi ntabwo ujya bwubahiriza amasezerano yose bufata. Twagiye za Kampala tuganira nabo, tugeza Entebbe, tujya Rwanda ya mbere, Rwanda ya kabiri, Rwanda ya gatatu, ariko buri gihe cyose twavuga ikintu cy'agahenge ntibabemere bo ahubwo bakagomeza batugabaho ibitero. Ubu tumaze kujya Idoha inshuro 7. Twarasabye tubwira umuhuza ati nyaboneka kugira ngo agahenge kabeho dushireho buffer zone hagati, buri ruhande rusubira inyuma ibirometero 5, hanyuma mudushakire ingabo zo kutujya hagati kugira ngo intambara ihagarare, amaraso y'abakongomani ye gukomeza kumeneka. Ibyo bintu leta ya Kinshasa yarabyinangiye iranga n'umuhuza kugeza igihe abivuyeho. Niyo mpamvu rero intambara zikikomeza kugeza ubu. Ubu bwa nyuma rero, nyuma ya Washington nibo batugabyeho ibitero. Muzi neza ko hari intwaro zikomeye zari i Burundi, ku butaka bw'u Burundi, zohereza amabombe ku baturage bacu, ikamanyora, ikatogota, iruvungi, hariya mu misozi ya Minembwe. Muzi ko bashyizeho igikuta bakazenguruka abanyamurenge. Muzi ko abagerageje gusohoka ngo bajye mu isoko bagarutse baguye mu mitego yabo muri ambush y'abasirikare b'u Burundi n'abaFARDC n'abawazalendo. Abagabo babo bakabica, bakabafata ku ngufu imbere y'abagabo babo, hanyuma bose bakabicira hamwe. Ibyo bintu ntabwo twagomba gukomeza kubyemera. Byabaye ngombwa ko tujya gutabara muri Kamanyola, tugatabara muri Ruvungi, ndetse tugatabara nabo banyamurenge hejuru yuko nta kirengera bari bafite, nta leta ihari muri Kongo. Ariko barinda biravugwa yuko namwebwe inkoho nyinshi zateye muri Kongo zari zihagaze mu gihugu cy'u Rwanda. Reka byo nukubeshe, bazerekana ikimenyetso. Twebwe turahazi aho izo nkoho z'u Burundi zari ahantu hitwa Irukana hafi ya Ruhwa, hari ahantu hitwa mu Binyange hagati ya Ruhwa na Rugombo, hari ahantu hitwa ku Kabadage hafi ya Rugombo aho ngaho. Niho haguye n'igisasu bavuga ko caje kiva ari mwe mwakirashe aho mu Rugombo. Reka twebwe na makuru twabonye, turayaza aho byari biteretse ibyo bibunda bya rurimbuzi byaturasaga hariya bikica abagore n'abana muri Kamanyola, bigasanya amashuri, bigasanya za dispensaire. Urumva si byo bintu abantu bakomeza kubyihanganira kugeza ryari. Katubandanize kwa Onesphore, ayo masezerano agishigwa ku mukono i Washington, harabonetse ikintu gitangaje kuba ayo masezerano agisinywa, ariko abayashize ku mukono ntibakorane mu minwe. Ibyo bintu mwebwe mu biha ihe nsiguro byo kuvuga ko bari abayobozi batakoranye mu ntoke, bakaba batarasabanye, byerekana nyine ko ntabwo bari bishimiye nangwa ntabwo bagiye de très bonne foi, kuko wabona ko hari igitutu cy'abanyamerika cyatumye baje gusinya ari amasezerano. Cyokora ibyo nari nshatse kuvuga nuko tugomba kwibutsa ko ari amasezerano yari yarasinywe hashize amezi 6 atarigeze atangira gushirwa mu bikorwa. Donc ntabwo ari igitangaza kubona bikimara gusinywa, nangwa mbere gatoya y'iyo tariki barakomeje bagashamirana ku rugamba bakarwana. Kandi urebye discours yo Trump yavuze ni discours nyine na amagambo ashimishije, ariko cyane cyane yishimira iyo sinzi ko yabonye sinzi aho abandi bose bari barananiwe, bari ba Lourenço n'abandi processus za Rwanda na processus za Nairobi. Ariko dukurikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Congo Felix Tshisekedi babaye nk'abasubiza hasi iyo disikuru, bavuga ati reka nubwo perezida wa Etats-Unis avuga ko ari igitangaza kigiye kuba, ati hari inzitizi nyinshi zishobora kuzadindiza. Paul Kagame aravuga ati bishobora kuzananirana kandi bizaba bituvuyeho twenyine twe banyafurika twe dusinye. Naho perezida Tshisekedi nawe aravuga ati yego ni inzira ndende, hazabamo kuja hejuru no kuja hasi, ariko nizeye ko n'urundi ruhande ruzakora neza kugira ngo twese twubahirize aya masezerano. Donc nukuvuga ko bose bari bazi yuko barasinye, si ubwa mbere basinya, ni ibisanzwe, kandi nkuko twatangiye tubyumva mu kiganiro bazakomeza bitana ba mwana bavuga ko uruhande nangwa urundi ari rwo rwaciye ku masezerano.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93.8. Kongoro urumvise ivyo Onesphore avuze wumvise nabarinda ngene yavuze ko mwebwe mutigana nari mwemera gushira mu ngiro amasezerano mwashize ku mukono ayidoha ya Rwanda incuro mwahuriye ari Kampala canka handi hose mwagiye mwanka gushira mu ngiro amasezerano none haya yejo bundi hoho babagiza ko ari mwe mwatanguye gutera iyo ntamba. Reka ngerageze kuvuga ku bintu uriya mugabo yavuze barinda. Ikintu ca mbere yavuze cakamanyura ngo leta yateraga abaturage icyo ni ikinyoma. Arabeshya umuco wa M23 kubesha cyangwa se n'ababari inyuma u Rwanda ntabwo dutinya kuruvuga. Impamvu nuko kuva mu kwezi kwa kabiri mu mpera zako nibo bayobora bari bafite kamanyura n'agace kamwe ka Gatogota. Nta kuntu ingabo za leta za kontrolaga kamanyura ku buryo bavugaga ngo twarahateye cyangwa twakoze iki. Nibo baduteye, twebwe turi muri defensive twubahiriza amasezerano. Jewe mba muri processus ya Doha kandi dukurikirana ibikorwa by'ibyo twasinye buri munsi. Ngubu ikintu kikwereka ko twubaha amasezerano, twebwe abantu twashizeho bo kuja muri commission ya mechanisme iri ya CCLF yo gukontrola cyangwa se ya surveillance ya CCLF kuraba ingene ayo masezerano ashurwa mu bikogwa. Yes, ini nama ya gatatu M23 itaba kuva tuvuye Doha hirigera yitaba inama. Ico ni cyambe barabahamagara ntabwo basobanura impamvu batitaba. Ico kikwereke daboro kuko nta bushake bwo gushira mu bikorwa amasezerano basi. Icya kabiri yavuze cyo kuvuga ngo abanyamurenge sintegereza ko barinda cyangwa se u Rwanda rwo rukunda abanyamurenge kuturusha. Ivyo bavuga ngo abanyamurenge bari bahambiriwe ahantu ngiriya mu misozi ngo barabafungira ntabwo ariko bimeze, ahubwo bafunze inzira zari ingabo z'u Rwanda na AFC barimo banyura bazamuka baja kuranforsa iri ya ruguru twirwaneho abarundi barazisa baca iyindi couloir yo kugenda bitwaje kuja guhaha aho bagiye bafatamwo ibikoresho by'amasasu y'imbunda dukurikije n'amaraporo dufite ya service de renseignement. Biba ngombwa ko iyo nzira bayihagarika. Abo baturage avuga bafashwe na abaturage bacu turabakunda turabanyamurenge sintekeza ko ari barindu ubatekereza cyane kuturusha kandi turi muri leta twakoranaga na leta y'u Burundi amanwa kuyandi dukurikirana ibibazo z'umutekano w'abari abantu. Reka ngweze urugero Siriyato mu bibogobogo hatuye abanyamurenge n'ingabo za leta zibarinze bafatikanye n'ingabo z'u Burundi. Ho plateau igizwe n'amaparti atatu, hariho parti ya Minembwe, hakaba icyo abanyamurenge cyo twitanga umuco hagati, hakaba n'indondo zibiri ya Rurambo. Ariko none Kongoro ariko none ko habaye imyerekano Iminembwe yo kwiyamiriza uko kugarizwa no kwicishwa inzara, hakaba imyerekano no mu bihugu bitandukanye. Iyi ni manipulation Siriake kandi ntuyobewe neza ko abasenyeye abanyamurenge ari Red Tabara kandi Red Tabara yatorejwe mu Rwanda yoherezwa hariya. Ayo masezerano barinda yavuze ya Kampala, amasezerano avuga ya Addis Abeba, ayo yose bayasinyanye na Kabila niwe wasinyanye nabo amasezerano ya 21 Mars yo muri 2009. Ariko Kabila yari president ibintu byemejwe n'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu abaserukira igihugu. Yego ndazumva amasezerano yavuze y'u Rwanda ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Perezida Kagame niwe wanze kuza gusinya. Perezida Gisageti yaragiye arahagera aramutegereza, Perezida Kagame niwe utaragiye gusinya. Ntabwo ari leta yacu. Icyo muvuga cyama violation de CCLF ugenda umubaze nibo bateye ahantu bitanzibira muri territoire ya Walungu, nibo bateye muri territoire ya Walikale batera ahantu bita Nyabyondo bashaka gufata centre ya Walikale, nibo bahora batera muri Masisi berekeza inzira ija aho ihurira na za Walungu muri Kabare ntibasiba gutera. Iyi ntambara uyu munsi duhita tuvuga ya Uvira na Plene igizwe igihitegurwa turayizi n'amapropaganda yabo bari basanzwe bakora turayazi. Erega muri bo dufitemo abantu tuvukana. Ariko kubera ko mwase yuko bashiraho abantu baraba yuko iyo hagarikwa ry'imigwano rija mu bikogwa nivyo barinda yavuze. Mwebwe idoha barababwiye muti nimwemere haje abantu hariho akarere k'ibirometero 5 tudahonyoramwo habe n'abagenzura uko guhagarika intambara. Mwavyanka iki mwebwe Kinshasa? Ijambo rya mbere M23 turaziranye cyane n'abantu bafite agenda zihisha inyuma y'u Rwanda kibabaho nabuke n'abantu bari manipule badafite agenda nimwe ifatika ku byifuzo byabo
bifuzaga kuko abanyamurenge bakorerwa genocide cyangwa se massacre Uvira na bamwe mu bazalendo bakoreshwa n'u Rwanda kugira ngo babone justification y'iyi ntambara. Ariko ivyo nta byemezo bifitiye, ivyo nta byemezo bifitiye Kongoro. Ndahagera ivyo turabifite, dufite ibyemezo. Iyo zone tapo bifuza iri muri agenda kashe yawe ya balkanisation. Muri raporo ya Rais ya Nations Unies bavuze neza ko ubu barimo bafidinga abaturage ikintu cha autodetermination, autodetermine muri kariya karere baokipa. Iyo niyo agenda iri inyuma yabo, turayizi. Rero ibi bindi bavuga ngo zone tampo ni ibintu by'amananiza, kandi rero twarabyumvikanye, twasinye amakoro ari ama déclaration de principe, turasubira dusinya n'amakoro iri ya cadre de droit de peu nayo twasinye kubera ko twemera neza ko aho buri ruhande ruri rushobora kuhaguma kandi ikibazo kigakomeza kuganirwa muri ya mekanizme nakubwiye banze kwitaba. Ariko se nsubiza, ni kuki batitaba mekanizme? Reka kwishure, reka barinda baza kwishure. Barinda ndabumva neza niwo muvandimwe Kongoro wahinduye amazina ye kugira ngo bamwemere, ndamwumva. Ariko ari ibintu bizima yavuze, Barinda wavuze neza ko Kamanyola ari twebwe twari tuyifite, nibyo kuri. None se twari kwitera cyangwa twari guterwa n'umwanzi duhanganye nawe? Mwari muri propaganda, ni manate, ntabwo twateye. Reka se mvuge, rindira banza mvuge Kongoro. Reka nze mvuge Kamanyola ni twari tuyirimo, kimazemo igihe kuva mu kwezi kwa kabiri nkuko bivuze, hatekanye, hari amahoro, abaturage batangiye kongera kwiyubaka. Nuko muraza mutumenaho amabombe, mumena amabombe ku baturage, amabombe amwe aturuka imbere za Rubungi, urumva, andi aturuka mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Ibyo ngibyo rero nuko nguko bimeze, n'ukuri. Naho kuvuga ngo gukunda abavandimwe b'abanyamurenge, none se General Gasita wari umukomanda hari Uvira, ni bande bamwirukanye? Ntabwo ari abazalendo bamwirukanye, no umuvugizi wa leta wa Kongo ya Kongo General Kenge akavuga ngo bamuhagazeho, ngo ntabwo ari buhave. Tiyatorongeye se mu ijoro saa 9 z'ijoro bamutorangira bamucikisha, akongera akambuka mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'amahanga, agataha Kinshasa. Ubusiyare Colonel Ngabonziza. Ariko Barinda hari kibazo tarishura yarabajije yuko igituma mwanka kwitaba ugo gwego rwo kurabira hamwe ingene intambara yohagara iyo mekanizme ico banzu cishura. Abutumire bw'umuhuza twabonye kuri icyo ngicyo. Umuhuza yadutumiye ubutumire bwatugezeho ejo. Ubu abantu bacu, intumwa zacu ziragenda zirajya Doha, nabo bazitaba. Nibo bari barabuze kwanza, nibo bari bamaze iminsi batari Doha, bagarutse Doha kuri tariki 13 z'ukwezi kwa 11. Turi businye amasezerano fatizo kuri tariki 15. Ibyo byo nukubeshya, kandi basanzwe babeshya, turabizi. Naho nari nkivuga rero, General Gasita yavuye ibuvira gute? Colonel Ngabonziza waruje yaraguye mu ndege ikisangani, baje kumushyingura n'umugore we ibuvira. Byagenze bite? Ko Mama Mbisi yavuye ibujumbura azanye umuryango we, ko yarashwe na abazalendo bakavuga bati ntabwo ari buhambwe hano, nkaho ari umunyamahanga. Ibyo bintu byose twarabibonye, twarabikurikiranye. Naho rero kugira ngo abavandimwe b'abanyamurenge hariya hejuru mu misozi bagoswe nko muri Srebrenica ya Yugoslavia, uwo munyamurenge wavuga ngo ntibyabayeho ninde? Buretse tubanze dusubize ijambo 2025. Reka munkundire tugende buruhuru wese araza konka ijambo. Munkundire gato tubade twumvikane tugende buke mwese muraronka ijambo, tugende buke. Oscar Songora hama dusubize ijambo Kongore we yarifise, hama tubandanize kwa Onesphore. Ibyo narimo vuga, twebwe kuva Tshisekedi n'ubutegetsi bwe afata ingoma mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019, twarishimye yuko twatuzi ngo tubonye umuntu uvuye mu batavuga rumwe na leta ugiye ku butegetsi. Twamwohereje ubutumwa bw'ishimwe tuti, bwana president, turi tayari, turashaka gukorana nawe, tuzi ko nawe uvuye muri opposition. Ati ni byiza, ati muzaze mwohereze intumwa. Twohereje intumwa zijya Kinshasa, zimara amezi 18 muri Kinshasa ziganirana uwari ministre wungirije wa mbere witwaga Kankonde Gilbert. Baraganira bumvikana ku bintu bizima. Ariko nyuma yaho sinzi ukuntu icyatumye Tshisekedi ahindura. Wenda hari abamuyoboye bamubwira bati reka gukorana n'aba ngaba, ahubwo tuguhaye abo dukorana nabo, aribo bande ba FDLR. Ubu Tshisekedi akorana na FDLR, barahari hose, no muri office ye, no muri presidential guard hose barahari, no mu ngabo za leta. Niyo mpamvu nicyo kibazo cya Washington
kitazapfa gukemuka. Nibo duhangane nabo ku rugamba, duhora tubafata buri gihe tugabaha igihugu cyabo cy'u Rwanda. Njye nyine muvugana hano naherekeje umugenerali witwa Gakwerere n'ama escort ye n'abamwungirije, nabaherekeje ku mupaka wa hano w'u Rwanda wa Grand Barriere, barataha bagiwabo. Urakoze Barinda, reka tuje kwa ntuza nawe tumuha ijambo, turahana ijambo. Kongoro, urabyumvise rero ibyo yavuze, yumvise ko ibya mechanism batigeze batumigwa, hama urumva ko azanye n'ikibazo ca FDLR. Asiri yake aba bagabo takoze bafite nagasita, ariko na ngabo nziza ubivugeho. Reka ndabivugaho. Asiri yake aba bagabo takoze bafite. Ijambo rya mbere reka mbere ku gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi ni aba professionnel bazi ibyo bakora, ni igisirikare cy'abanyamwuga nemera, kandi nanzi bose kubemera n'abandi bose barabemera. Ni igisirikare kitakora amakosa yo kubasha kuviola integrité territoriale y'ikindi gihugu. Kiri muri Kongo mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko umbarize bari nangese u Rwanda ruri muri Kongo mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyo ni kibazo cya mbere. Cya kabiri, ibyo avuga ngo Burundi bwarashe ku ngabo zabo ngo mukamanyura, icyo ngicyo arabesha. Barateye batera ingabo zacu zari ahantu bita ngo ni mu Gatogota, baraharwanira nimba hari intambara yabaye ni muri defensive yacu, ariko bareke kubeshera abarundi. Icyo ni cyambere. Icyanyuma, leta y'u Burundi nta munsi numwe yari yakira umugambi mubi nkuko babivuga ngo bakorana ngo n'inderamwe ngo na FDLR ngo n'ibiki ngo amakoalition. Izo zose ni ugushaka justification ya agression y'u Rwanda muri kino gihugu mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo nicyo bahe bakora. Parce ka FDLR iba mu minembwe, ka FDLR yatwishe, twishwe na Red Tabara en coalition n'aba mayimayi bakorana n'u Rwanda, nibo batwishe iwacu. Bari bafite briefing yo gusora abaturage mu mazu bakayatwika, bagatwara n'inka zabo kugira ngo babadera siniri ya ruguru bamanuke baje kube mu Rwanda. Ibi mpamvu biruza verifiye mu Bugarama ko batari barubatse inkambi yo kwakira abanyamurenge, barabiteganyije. Ivyo ni izabayeho. Twebwe abanyamurenge ntabwo twigeze twitwa na FDLR mu minembwe, ntabwo twigeze twitwa n'ingabo za leta nk'uko babivuga. Twishwe na Red Tabara en coalition n'abazalendo cyangwa se abamayimayi bakorana nabo. N'ubu nibo babafasha kuzamuka ari amayira twavuze baja ruguru. Ikindi yavuze cya Gasita, General Gasita, ibyo nibibazo interne bibaho. Ubundi niba abamayimayi babazalendo n'abaturage basanzwe bari manipule babandi tubanze turangize ikibazo cha FDLR. Mwamaze kwiyemeza yuko FDLR murasinya yuko muzoyirandurana n'imizi, muremeza yuko presidence. Umva nkubwire ndi umunyamurenge, ndi muri presidence. Sindumva umuntu anyita umunyarwanda, sindumva umuntu ambwira ikindi kintu cy'amacakubiri. Nta ntera hamwe, nta wundi muhutu cyangwa umunyarwanda wundi nabona muri presidence. Abakora muri presidence bose turaziranye. Ivyo bavuga ni ya justification yabo bafate FDLR yabaye pretext. Ariko mwaremeye ko mwebwe nye mwaremeye muratanga n'itangazo yuko umusirikare wanyu azokora na FDLR azobihanirwa. Mumaze gufata bangahe? Muri CONOP biteganyijwe ko hazaba inama ihuza ibihugu byombi n'aba observateur mu buryo bazoza basheringana cyangwa se bazoza partage information na location, bagatanga u Rwanda rugatanga information zaho FDLR ziri, hanyuma hakabaho kuzineutraliza. Izo bita intera hamwe niki kiriyake. Ninde uyoboye ko u Rwanda rwagiye rukorana na FDLR muri business z'amabuye y'agaciro? Ninde uyobewe? Ibyo murabishaka ibimenyetso tubizi. Ninde uyoboye ko u Rwanda ruzorukorana business n'aba bitwa ngo nabazalendo baye bavuga uyu munsi ngo nibo bica abantu? Ninde uyobewe? Reka natuje kwa Onesphore batabahamagara mu Rwanda bakaja gukora y'amanama. Reka duhijabo Onesphore. Ninde uyobewe ko Red Tabara n'uyu munsi hari abarundi bari trained bari forme kandi bari mu Rwanda n'ubu ngubu aya masaha yatuvugana? Nibavuge ninde munyarwanda uhawe trainingwa mu Burundi ngo aje gutera? Urakoze Kongo. Pretext ntabwo abaturage tuzahora muri iyo manipulation ngo FDLR ngo abantu ngo ko barashaka kwitwa. Ese reka mbabaze, kubera iki ubundi ba active M23 uyu munsi yaje kuba AFC bayi active muri 2016 igihe cy'amatora yo gukura Kabila yaragezeho? Mubona wowe ko bari barateganyije gufragiliza ubutegetsi buzasimbura Kabila? Tuzoba muri Kongo twabeshejwe n'imbaraga z'imbunda. Tugomba kwiga kubana n'abandi bakongomani mu mahoro, mu bwumvikane,
tugakirikiza kubana neza icyo kizaduha amahoro. Reka tuje ijambo Onesphore, urakoze Kongoro. Onesphore, ngira ngo urumvise abo bavandimwe bawe ivyo ariko baravuga, bamwe bati baratumiwe muri mekanisme mu nama ibahuza yo kwihweza ingene ivyo bumvikanye bija mu ngiro ntibagenda, abandi nabati ntitwatumiwe ku kibazo ca FDLR bashize ku mukono ko bateza kuranduranwa n'umuzi. Urumva ingene ku ruhande rwa leta babivuga, mwebwe nk'abantu mukurikirana ibintu byo muri Kongo mubona ahanini wumva baguma bagaruka kuri ivyo, ikibazo gihagaze umuzi w'ingwane uri hehe kugira ngo iyo ntambara ihagarare? Nakurikiranye neza ibitekerezo byabo bavandimwe bose, ibyo bavuga ntawavuga ngo mwarabesha ngo ndavuga ukuri. En fait ibitekerezo byabo byerekana ko iyi ntambara yo muri Kongo nangwa yo mu burasirazuba bwa Kongo irazitanye. Ngubu iyo wumva Jacques avuga, wumva yibanda nyine ku kibazo cy'abanyamurenge akagisirconscriva kuko n'umunyamurenge azi realite yaho ngaho lokale, azi dusozi niki. Ariko tugiye hejuru gato tukareba intambara yose ukwiri, niho dushobora kubona mbese impamvu muzi y'ibi bibazo niki. Yego hari ikibazo cy'amoko ntawagikwepa, ntabavuga ngo abatutsi ntabwo bigeze bahohoterwa, ngo ntabwo bigeze bahunga. Iyo ni question identitaire. Donc ikibazo cy'amoko nacyo kiri mu bibazo muzi w'intambara. Hari iki kibazo cy'ingabo ziva hanze zimwe z'amarebellion, turavuga FDLR, ariko ubu ngubu haravugwa na Red Tabara iriyo mu misozi. Noneho tukaza kugera no kuri ziriya ngabo z'amareta. Donc Jacques aravuga ati okay, twe dukorana n'u Burundi ariko no official na amasezerano, ariko hari ingabo z'u Burundi nazo ziteye ikibazo, kuko ubu ngubu tuvuga twe duhangayikishijwe no kubona ko Burundi buri mu ndwano, kandi none indwano ikaba igeze Uvira ku mupaka nyine w'u Burundi. Tukavuga ati ndetse bigiye urudubi, mbese u Rwanda n'u Burundi ntibakozanyaho. Ni ibintu biduteye inkeke. Donc iriya ntambara yo muri plaine iduteye ubwoba ku buryo dutekereza ko yashobora kudegenera, noneho bikaja hejuru ya biriya by'abanyamurenge n'aba FDLR, noneho bikaba conflit franchement régional. Donc biriya bintu biduteye ubwoba. Noneho intambara y'akarere. Yego urakoze. Noneho hari kiriya concept y'abavandimwe bari kudiskitaho, ni concept ebyiri. Hari zone tampon n'iriya mekanisme akarere katari intambara, na mekanisme yo gucungera ko intambara yahagaze, mekanisme de surveillance de cessez-le-feu. Byashoboka gute kuja gucungera cessez-le-feu kandi cessez-le-feu itarigeze ihaba? Washira zone itarimo intambara kandi abantu bagumya barwana, kandi intambara igumya ije imbere. Hari amasezerano ku bipapuro, mbese tuvuge ngo ni amahoro ku bipapuro, ahabanye neza n'ibi